Wakwithira ngikumenyithia nkuruki na ndeto ira igotwambiririe kiri metha yetu ya ndeto ni ati mubunge wa gicigo mbunge kia Igembe South kana Igembe ya Gaiti noe mheshimiwa John Paul na ugite mbeca cia mira itibaterie kwithira igitumirwa kiri mantu jange nara augite we akethira ari ritho muno gutigira mbeca iucie cia mira itegutumirwa kurita ngugi inge no ngugi ikonie miraki. Mheshimiwa John Paul ararakia jana aranterecia tira riraja araja na cheki ya chiringi milioni 5.3 cia waka cukuru wetu ya kurara ya secondary ni Otira Day Secondary School. Mwandiki wetu Murethi Waba na ndeto inkuruki. Mbeca iria president wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta aejanire cia mira ibati gwita ngugi ya mira no itibaterwe ni kugaukanwa kana gwikwa ngugi-ini ingi. Akiaria ari ndene ya tira ndene ya Igembe South, mubunge wa Igembe South jawe Honorable John Paul narikitie kuga mira ibati kwewa heshima na mbeca ciayo ire ciatengi bilioni 2 ibati gwita ngugi ya mira amwe gucwa thoko na kinya kuanda kimera gikino gikuria no mbeca ici itibati kuganwo na ngugi ingi ndene ya region iyi na kwina mbeca irora thirikari yombere kwithire kiana mbia chamira tafadhali ngutikia this is the stand mbeca chamira irita kurutira mwananchi omira norori mite mira icho iwe iyeta kurutira mbi ngui sawa na ikemenyera kimera kiambi kimera kemira ikenda antu baba mbakwitha baki benefit no to the president himself the irora president ombere kwithira kiena 1 billion eyanire that 1 billion purposely kimira ningutikia borora bario na baraba ibua the irora mbeki uchi na obora chi ni no ntubwa kutethia murimi omira daima tutokwa ilia daima tutokomba kwitha tukidilia ayo. Honorable John Paul akwaragia nteto iji riria aukari na kiatho gikinene gia kunengera secondary ya tira iria ri ndene ya Igembe South mungana jwa mbeca kana cheki ya milioni 5.5 cia kuthamia skulu iria ituraga iri ndene ya primary school ya tira na iria iri ndene kawanjene kanini gatikunganira bwega na ndi kenda bakomba kuthamira kianine gikinene kira gitwire gikia factory ya kaua indi gikiri otheri ou na au nyoba kwenda gwaka secondary school au milioni 5 na ngiri 300 ingwetekia imanage bobwe ikartangwe era ntukwira tukethia tuyete arora na tuyethia twina kiatho kinene au kia kurura cukuru eu ingwe tukomba kwithia tukiwirirwo twinde sawa kwa wende wire ndeto kuwa ngwe chiakwa kabura nkathithi na nkathithi matendo sawa so tafadhali bomanenji mbeca iyi na bone burambie kuruta ngwe ni kuruta ngwe boya sawa bana miriti mbeca irite ngwe boya. John Paul akinenkanira cheki iji ya milioni 5 na rikitie kuga Anthony barite ngugi bwegora kwagirite bayo contract ya miako indi bakabuthuku bakarasimika kutharia kirasi kiu kairi na gugiaka bubweru thira wote ritangwe ku ukethiro kia and accountable no mekwe kirasi kio gikathalua within athiru gaiti wand no tukitithirite kithondeki bubwea na ibuku kethia kukikaraung ukadhali kirasi ukainka those expenses ora mwe kuinka those expenses oeta ndene sawa no tukintu kira kwenda wendienda kuona kintu tofauti na kintu kekari yao nebo kartangwe ukemenya onto kartangwe ukiomirita bothoku aroro yoeta sawa kana uthalie wake mbeca ciaku ikenda wibo murimo. Kuruki mubunge uju wa Igembe ya Gaiti narikitie kuga katiba atikumitikiria na atikumirega indineka ikeja amionore karini ria komba kugita igamba riayo nonto atikumenya imbio yongwa ikwenda gucinjwa ku indineka yambe ije na niria kera wananchi bawe ni nderuku babati gwitira tubetu nairora kwatwika kwina kwalula kwa katiba ilazima toailie mantu jara yite ayo kwethi mantu ya mea imantu ya tutuinya kana imantu yo tuinya sawa
na twaile tuone mantu yo tuinya ngwitikia owe ngwa tutumba kwithia tuki itikiria kintu kirora kiumba kwithia gikuinya maishene nontu bwa thayo kuongeleka kuria kuona gukiongoele kwa kwithia tukiromba mbecha tuiromba mbecha muno nontu kwi antu bobe ngwini iraura itibi mubitena maana ikienda bomba kwithia bakirika lakini kwa tuika katiba yeje ikienda tumba kwithia tuki nicha ngwira ngwitikia ikethirebu inkiruki ikienda tumba kwithia tukiongela mbecha ira ikurita ngwiki mwananchi nontu otia thayo twabati kwithia tukiyo more than 120 million cha CDF lakini kutira umbikire nontu bwa mbecha ni kuendekana wita kuri antu fulani. Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Jamiri gone ya Igembe Maua. Mutagari umwende wa Meru TV gatwerekere nende nterera cia Central Imenti nenara nende orera Kenya bakwethira bakianganga bakienda kumenya mantu jako ni ugaruruku bwa katiba mubunge wa Gĩcigo mbunge kia Imenti gatigati kana Central Imenti niwe muheshimiwa Moses Kirima na ciumiretie na kurita uge bwawe iguru ria untubu akiariria untubu Kirima ari na rantere cia karaene na ugete we atiomba kwithira akiwata untubu mbaru nanga gukethira katiba rire kethira ikigarurwa na untubu kuguna mwananchi wa kawaida noe mwandiki wetu Patrick Wastela na gututariria ori akenya bagwatine karuirwe kamantu ya katiba mubunge wa Gĩcigo gĩa Central Imenti niwe Moses Ngosine Kirima naritete mwerekerajo awe ontune bwigie mantu jaja akiaria Gĩcigo ne kiewe kia umbunge interest ya karane nararetete kwejana chekisia mbasari Kirima na ugite katibere batikuthira ikigaruro na gwitikirwa aja ndigurune ni ria ikethire kiuthiria mwananchi ngugi na kumuthiria murigo wao mheshimiwa Kirima nagirite ngugi itebi mwabire biethagira bieki aja Kenya motongire jera ugite batetera aja gitethia mwananchi wa Kenya kuruki Kirima na ugite gitetakia mubunge wa ekuru aja ndigurune gitigia seneta na kinya bunge bakorotwa ni biethagira bidhuri antu na bagetana mbere na kuruga no goti bora mwananchi akurea aria gutiutethio biethera bikiretera mwananchi ombeji bugire referendum utuwe karigirwa kato kaliya referendum wegitara dadiria ta la kinya na referendum wera to kwenda mbole twe bwa referendum ne kunyiria anto mirigo era bakamatite ondo anto bakamatite mirigo mingi ondo kulikirwa mirigo tenaye tenanguge ambere ni ko mwakurubuta arawe ta women representative bomona narwa kuma tularinga bakura na jeda na ngoro kieri moe nyere mo tariria ta na no me wono mule ya pengo giteke ukenda ngowe na ndi referendum tukariria ende tukariria ya kuinga bato taraba batena ngowe na kinya seneta na ngabo mberingo ye naye uteo na ndonde mujumbe indeja no me mbele ndonga mere de yojombe no ndo baba teye nyakuya na meke tana kalira butabona na kuri kwa lile yata mundore na ngoko ya MCA na mujumbe na wono kalire yareko tukadire na kadu totora mbere na ndeba bange bwale kero butora korea le na nyano mene akire mbolie babwe ndo bubu betu gaitika kigalira mbere torata alite mwakuru wiko makena aja okuma kieni nominated MP nominated MCA kuringa kwa hali bona nominated MCA ende Kenya bali kunko kiangilie mwe na magana jana na bonde bere wono goti obwao obwaku na ndebo mbira ndobe na ngwewe imbiba era lotaro na babubu tare te muntu kwenda burunga mera era injuyo na burunga merete akirema na burunga merete na ndeba bange bakubandikirwa de ibai otuka mendiga tiba
lakini tukamendi katiba referendum kenda twita antowe batina ngugi kwa matayo bena hai ande referendum nunkurugane tuli ruchibo na kura chia kije tukejogweleza tutura ngikebe ngikwinyiriye cio kuma gicigo mbunge ya Central Interest ya Karene rietwa ni Patrick Pastela. Tukierekera ntereire inge cia Tharaka Nithi ni ati MCAs baka Tharaka Nithi County ibethirite bakiwatanira na abiashara banini batauni ya Chuka kiri mululungano jo juraji bakumeneria administrators ba county eu bakiuga bateko bathetira kana bate kurita ngugi ura kwagirite bakiaria igitara mululungano jo abiashara bani baugite bo baukirire na kimako na kwethira into biao bya ngugi bila bethera bagitumira kiri wendia boso na wendia na wakia mpempe biteo na into bibi ethera bitegene na thoko ya Chuka. Mimi ningeomba hata koti zetu wakati mtu anapigwa fine angaliwe ni kazi gani alikuwa anafanya. Hakuwa mwizi, hakuchukua kitu yoyote ya mtu na nguvu. Yeye tu ni mali yake alikuwa anauza tu ili apate riziki. Kwa hivyo lingine ni watu wajue kwamba assembly ndio ambao tumepewa na katiba fanye ile tunawakilisha watu wale walituchagua. Sisi ambao tunaangalia ile kazi ya oversight, tunaona vile mambo yanatendeka. Na kama mambo inatendeka mbaya ni mbaya. Kama ya leo jana ilitendeka mbaya, basi tumeingilia kati. Juu ya kwamba hata wananchi wote watachagua kila mmoja wetu. Kwa hivyo na sheria inatupea nguvu ya kumuita yoyote ambaye anafanya kazi ambayo haistahili. Kwa hivyo ningeomba hata huyo afisa alikuwa anakusanya ile biombo ya watu wale walikuwa wanauza ama wanasoma mahindi na wengine wanasoma ile wanauza sausages. Ningeomba hata yeye, ninaomba kupitia kamati hiyo ile aitwe atuelezee kinagaubaga. Nataka kusema kwa watu ambao wanasemekana walienda wakachukua vyombo vya kazi ya wale watu wanauzanga mahindi, sausage, wale wanauza ndizi. Na wakati sisi tuliingia kwa health department wakatuambia sio wao walichukua, tukajaribu kutafuta sub county administrator tumpati, lakini kufuatilia tunaona wanaanza kusema hizi vitu zinachafua town. Kongena ku ni ati akariri ite ba commission mwanya ndene ya nthi ya Kenya ni baiciumirite nende na kuambiriria na kubanga kuambiriria kigomano kia ntuko ithatu na arachukuru na ya Meru National Polytechnic kira kirigiri mutongeria wa nthi Uhuru Kenyatta ethirwa agikinyia kuo. Kigomano kiri na muoloto jo kumenyethia muingi gitumi kia muingi kwethira bakiritaniria na kurita maoni yao kiri uriti ngugi bwa thirikari. Mwandiki wetu Mwenda na gututariria ndeto yu. Akaririgite ba commission mwanya ira chiaja nthiguruni ya Kenya barikite gwikinyaja county ya Meru kwambiria conference ire kambiria muthenya jwa ruju mwanka tariki 12 ira mutongeria mugongo erigiri gukinya tariki 12 mweri juju moronto jwa conference ji ene gutegera mantu ja public participation na batongerete ni mukarigite wao ne wele Dianzomo. The chairpersons of constitutional commissions and holders of independent offices established a collaborative and consultative forum in 2012 through which collectively they would be able to manage their affairs. The members of the forum do hold regular bi-monthly meetings and an annual congress to deliberate on issues of constitutionalism and also enable joint planning and consultation. The forum has since held 6 annual congresses in different parts of the country, and now this year the forum will hold the congress in Meru County. The theme of this year's Congress is Public Participation, Pathway to Sustainable Development. Our Constitution underscores the importance of public participation
in the exercise of powers of the state in terms of legislation, decision-making, and policy-making. It makes citizen participation a central part of Kenya's governance system and one of our national values and principles. All public processes, ranging from policy making to legislative processes and ultimately decision making, require the participation of the people. Akere Florence Kajuju uraniwe mukarerigete wa commission ya ombudsman na ugite ati bari ya county ya Meru gwitana antu gitumi gya guthithia public participation kenda sauti ya mwananchi igikenwa kiri gutunga sheria kana kuthithia mantu mwanya mwanya ja thirikari cha county ya mwana thirikari inene mwananchi wonde arari irethirwa ni ward irethirwa ni intorene aithirwa akielewa thirikari bora ibati umutethia na kethira imbechira ikunenkerwa ni rwa county bora ibati ukinyila mwananchi akomba kwithia na kuona ndawa masibitari akomba kwithia na kuona roi nyumba chiawe na akomba kwithirwa na gutetheka kenjira cionthe lakini tukuona twi commissions iturayira kuona rimwe antu betu bati kumenya bora thirikari cha county kana national government ibati kwithia ibatethia na rira katiba ikuwa no mwanga kwithia kwina public participation itukuona rira budget kiandikwa kana finance bill ndani thirikari cha county omba weto gaikwa kwe untumbu kuendelea lakini mwekurura abati kwithira kielewa kana akiariri nyawe mantu yau ate kumenya kana bara kumenya ni antu ba kai sana watu ikende maoni yo yate ukinyila antu ba iri ende tukwendenya kwa na thirikari ya county na ituchukire thirikari ya county nkatho muno ya Meru nonto iba tukaribishite ke commissioners na bakenda twithia twitethania twitwinde amwe kenda tumenya bura twakinyila mwananchi ura ari na ara mashinani kwa wende itukwenda batu twareria na tuukia maoni yantu mwanya mwanya tugeta nayo tuyandike na tuchoke nayo tukithomithakia antu betu kiripotera Meru TV kuma Mutindo ja Kangangi mbita Mwenda Kongana kwa mtereja Isiolo ni ati gavana wa kaunti ya Isiolo amwe na mutongeria wa ekuru kaunti na iu ni baciumiretie na kwa akariba kaunti ya Isiolo mukana ati batikeje witikaniria na ugaruruku bwa katiba bakiariria untu watongeria bani bairete akari ati antu baraba kwithira bakienda kwithira na ugaruruku bwa katiba ne baraba kwithira bakienda katiba ithira ikibaruguna barebo bongwa note kire mwananchi wa kawaida mwandiki wetu John Jikobia na gutumenyithia ndeto nkuruki. Mambo ya referendum ni mambo ya another historical injustice ambaye wanataka bado sisi tuendelee kusafa. Ukiona wale watu wana propose referendum wanasema kwanza county zimekuwa mingi zivunjwe ziwekwe pamoja zikuwe from 47 sijui wengine wanasema ikuwe 14 wengine sijui wanasema 21. Of course target ni nani? Wataangalia population, wataangalia nani? We are the first target. Constituencies zimekuwa mingi, sasa tunataka constituencies zipunguzwe. Again umesikia kina Moses Kuria wakisema kuna watu wanawakilisha watu 5,000. Sasa bado target ni nani? Sisi. Mimi ni mtu wa no. Hiyo watu wanataka kubadilisha katiba, they are doing it for selfish reason. Mtu kama Raila Odinga anataka position ya prime minister na deputy prime minister ndio apate nafasi. Wengine naye wale wanachukia watu kama sisi wanataka kuvunja hizi small gains ambaye katiba wametupatia. Nitaleta kwenu, nyinyi musikie ubaya yake, nyinyi musikie uzuri yake, alafu muniambie fuata. Nyinyi mkisema fuata, mimi nitafuata na leta. Nyinyi mkisema wachana naye, mimi nitawachana naye, lakini mtawacha mkiwa mmejua na mtachukua mkiwa mmejua. Na hiyo kikao kama hii ndio mzuri ambaye hata wale hawana nia ndani ya roho yao ya kuyayoya pia waangalie hata kama hii ni ya faida, enda naye ili tukubaliane tukiwa watu wa Isiolo ama namna gani.
Na tukierekera na rantere cia Embu ni atenende atongeria ba kaunti ya Embu ni baciumiretie na batongeretwe ni Senator Gerald Riga na kwira thirikari nene ethire ikicwira anto bantere iuro jerwa kugana ro gutumira njana kinya ro kurima bia kuria na arabaugite akaribani bethaira bakithangika muno wona wakinya igita rirarite ria mbura na mbere ya Gaiti kana mbere South akiariria Ntubo Ndwiga na ugete antuba kana akaribaba ingeni bethirite bagita uturobo rira bethero bagita roje ndamune ya stima ira etherwa ire na ingangi bishinge na rantuba bainge boragwa ni ingangi na bange kuguradwa bonene. Ndwiga na watimbaru ne mubunge wa Manyata Noe John Mushiri amwe na ura wako lotwa Cecily Mbarire. Mwandiki wetu Dennis Fudi na gututariria. Muriano mbele sumbua sana na ikanishtua ni hali ya maji katika Mbere South. In fact, ukiuliza wanaume wale tulizunguka nao, nilikuwa na wauliza hawa mama wa Mbere South wanatoa maji wapi jameni? So I want to tell you, leo hata uko na bahati wamesimama hapa wakikuimbia. Jameni, migongo yao inaumia. Migongo yao inaumia. Hawa mama ndio wanabeba kuni. Migongo hiyo ndio inabeba watoto. Migongo hiyo ndio inabeba vitu za kubeba kwa market wakienda kuuza kwa soko. Migongo hiyo ndio inabeba maji. Migongo hiyo ndio inabeba mizigo ingine usiku. Sasa tafadhali Your Excellency. Tafadhali Your Excellency. And I want to plead with you from the bottom of my heart as a woman. From the bottom of my heart as a woman. Hiyo migongo ingine, hiyo mizigo ingine hautaweza kuwatoa. Lakini hiyo mzigo wa maji, mtungi wa maji, tafadhali waondoe. Mungu ametubariki na maji. Ama sivyo? Maji mengi sana. Ile ukienda kwa intake ya pali mambo maji nakuja hapa, hata utashangaa. Na tukija hapa unasikia watoto wanaliwa na mamba huku, maji inateremka. Hiyo maji inateremka kwenda Indian Ocean. Neri ya retinent ya maji. Na maji inateremka kwenda wapi? Hii maji yote sisi tunataka hapa Embu County. Pale juu sisi hatuna shida ya maji. Maji hiyo tunataka hiyo damu ikuje, Your Excellency. Ndio hiyo maji hiyo iweke capacity ile iko saa hii. Ndio hapa maji ikuje mpaka juu ya ile mlima pale. Ile King'ang'i alisema. Hiyo ndio tunataka kuona. Ikuje kutoka treated water kutoka huko mpaka pale. Kutoka pale sinaenda na gravity. That's what we need. Maji ya ukulima, irrigation. Now when we are talking about the big four, Your Excellency, nafikiria wakati mwingine tuna miss point. Unajua tunaweza jengewa hata hospitali kubwa sana, hata barabara itengenezwe nzuri sana ya rami, duo na interchange, lakini hakuna mtoto yako atatembelea hiyo njia. Si ni kweli? Kwa hivyo tunahitaji kuempower hao watu. Wale wako hapa mashambani, tulete maji, walime watermelon, walime matunda yote, waende sokoni, waweke pesa kwa mfuko, kwa sababu serikali hata ikikulipia na CDF ama help mtoto yako shule, haitakuwekea chakula kwa Mutageri umwende wa Meru TV muntu nakoragwo imata akaomba kumeria mata kana gukunda tuloi betekeria nikianda beta gukunda tuloi nitikeje gukoro imata ndemwe kwaria no inchokerete na ndeto inge inyinge ukeza kumuma mitambo no ya Meru TV ugoro. Karibu katika Duniani Leo. Jina langu ni Mary Mgawe. Duniani Leo inakuletea habari kutoka Marekani, Afrika na ulimwengu kwa ujumla. Usikose kutuangalia. Teknolojia,
habari za siasa, burudani kutoka hapa mjini Washington DC, mambo yale ya michezo kama ni kandanda, basketball, michezo yote tunazungumzia, hata kama ni kutimua vumbi. Ni muhimu kwetu kukupa habari za kina kabisa zenye uchambuzi yakinifu, tukishirikiana na wachambuzi mbalimbali, waandishi wetu waliobobea kutoka Afrika, Marekani na ulimwengu kwa ujumla. Vilevile usikose kutembelea mtandao wetu wa voaswahili.com. I shall arise and bless your name. Bishop Dr. Linus Mwenda wa kanisa la Deliverance Cathedral Meru na gukugwata ugeni kiri mubango jwa Hour of Grace ntuku chionde tia Jumaine ni kwambia thaa 3 cia utuku mwanka thenya cia utuku tuthathaia mwathani na njira ya ruteto. There's a good God who loves you and he has a good plan for you and he has made that plan available to you. As well, that's the first practical step of anybody. Tudari motore amwe na gukurania na njira ya Gikristo. So there's a separation. Church will be my church. You are God shall be my God because you live a life that honors God, a life that pleases God. That's now the responsibility of being a believer. Nikiri TV yetu ya Meru TV. Kwanda zakiriwe watu wakodharima bange ugankoroka mama shimanetwa Meru na betata tumoi na uni Florence Karani tukwata na kimo bango twawini Jumatano chonde kuma ile datu cha utuku monkadenya na nusu toge kuretera aini mwanya bage kumenyigero gendo loro wini na madina jaraba kurukai hivi kana nekere TV yetu ila waendete ya Meru TV mwadhani nkoro yakwa nabyonde bila orenda byo biro dhari marieto yaku kada mwadhani nkoro yakwa. Mutegeri mwende wa Meru TV wira nene irando na muthega jo irando ni kuria iriongo kwata ugeni oringi nikienda tukaomba witana mbere na ndeto ira iri tukinyilite kulingana na utwereria burabu thithu ende ne account ya Tharakanithi ni bonanitie ati omuntu umwe na kuja kana kuganguraru yo indoku ontuko yonde ya thoko ya Marimanti ni kumania na thina ira ikumania na witithia bodho kuba bikibiki barabarene ya gatonga Marimanti cia Kariga ira ithirite igikirwa lami kagita gate kuraja akiareria ontu bondi sisi wantere iuno John agenda na ugete na meneretie tidiba bonda na kugani bethirite bagitumira barabara bodhoku ontu bura akugani boweka uturobo ugwatine bwana Ogenda akwara kejan narantereci yuche cia Kariga rira gotrimanite na akaribago ontuku baraba kuromba barabara ethira ikibwethwa bwega nkuloki Martin Mugambi na ndeto utariria warira akari ndeni akaunti ya Tharakanithi baombete kwithirwa bakithetera kwithirwa pare na barabara ingi cia ndeni akaunti nu munini wa commissioner wa Tharaka South John Agenda naombete kwithirwa kiraramika nene no ntubothi na ebwathithia babikibiki ndeni ya barabara ya kuma Gatonga kuthicia Kariga ara ugete wantuo ya thoko muntu mwe kana bairi baomba kwithirwa bakigwa na bamwe kuthirira barabarani enu. Tumepewa barabara lami inatoka Gatunga ikielekea Kariga.
lakini imefika Malimanti. Malimanti watu ya pikipiki wanaenda kama safari gari. Zamani kiwa mtoto kuna watu walikuwa wanaenda jogging sini, walikuwa wanaenda safari gari. Gari ilikuwa enda kama umeme. Hiyo pikipiki ya Malimanti so far rami chaisha, lakini ndio watu wengi sana. Nikiangalia ni kama watu 12. Agenda akiarie kubendenia constituency weni ya Tharaka na uritia thithia bonda bakaomba kwithirwa bari makini kagita karaba utumira barabara ino amwe na gutuika barabara ino iba baombete kuruthirwa ende batiruthiritwe ciumba kwithirwa ikibathirio turo bwao. Emeo watu 12 kila every Saturday, every siku ya soko inaua watu. Sasa hii barabara mnaomba ikiwa smooth, msitumie mbaya. Enda kwa tena mnabebana watu 6. Pili hata kama smoka inawa watu 5. Wawili mbele na driver na watatu nyuma. Hii pikipiki inabeba watu 6. Mpaka ikianguke na huwa watu yote 6. Hasara gani mnaleta? Kiripotera Meru TV kuma kaunti ya Tharaka Nithi mbitagwa Martin Mugambi. Na tukierekera ntereira cia igembe oringi ni ati thirikari nireketie kuthingata na gucokia ng'ombe ira ciigirwe nturene ya Natho gicione kia Mutwate na arago kwirikana ng'ombe iu ciari ng'ombe 57 na nireketie gucoka cionthe. Akiariria untu bondi sisi wa igembe South na reketie kuga ati thirikari ni ciometie na gutigira ng'ombe iu ikumba gucoka ira ciigirwe kihume kithiru na wikwana ntere cia kaunti ya Isiolo. Mwandiki wetu Murethi Waba na gutumethia nkuruki. Thirikari niombete kuthingata na gucokia ng'ombe ira ciiyitwe ndene ya Mwathi Mutwate na gucokia ng'ombe cionthe o uria ciari 57. Majina ni Robert Wang'ombe, Assistant County Commissioner Mutwate. Jana tuliweza kulikava ng'ombe wetu ambao walikuwa wameibiwa na kupelekwa kilomita zaidi ya 70 pande ya Isiolo na tukaweza kupata ng'ombe wote. DCC wa Igembe North ya Keria aliuga ng'ombe iji ciombere kuiwa rutene ruru rwa Mutwate na ciomba guikwa Mwanka kaunti ya Isiolo anto a kilomita 70, lakini gukurukira gutetheru ni thirikari inene na helicopter ni bombere kuthingata ng'ombe iji na bomba gwicokia cionthe na imwe ciao iciarite kinya guciarira njirene. Jina langu ni Langat Charles, naibu commissioner wa kaunti ndogo ya Igembe North au Igembe Kaskazini, na leo nina furaha kutangazia wote ya kwamba juzi kulikuwa na jaribio la uwizi wa mifugo katika eneo la northern grazing area, na furaha yangu ni kwamba tulipata kujulishwa na mara moja mimi pamoja na watu wangu, maafisa wangu, tukafuata hawa mifugo hadi tukaweza kufaulu jana kuwarudisha wenyewe. Na hiyo ilikuwa ni baada ya mapambano makali kati yetu na hawa wahalifu katika sehemu ambayo inaitwa Kabarsa kule Isiolo. Idadi ya mifugo ambayo ilikuwa imenyakuliwa ilikuwa 55 na tuliweza kuwarudisha wote. Niseme tu ya kwamba kwa bahati mbaya kuna vijana wawili ambao ni wafugaji ambao walipoteza maisha yao katika tukio hilo. Nabo akari bakiaria ibocokire thirikari nkatho nyingi muno ntu bakubathingatira ng'ombe iji kinya kethira ni bombere guta uturo bwa arithi baire bathingatite kirindwera ya rui kiriamba na arithi o amwe na polisi ya rutere ruru rwa Igembe North antu baire ni bombere guta uturo bwao. Batwe thine rari o nuntu mwanka ku ng'ombe rari ndirari kuo turogumire kwa mana thirikari na ndeke igirire uru isira tutethera che gutwira antu abare kenda bata turathe baetura ng'ombe iri au ina antu batatu kurokinya thaa 10 thaa onto hii baratura ng'ombe ni ciongwa ndeke bare uru batura ng'ombe ciongwa
ni baratwikira alama kwa alama batwikira batwa nire au kwa kantu barena masetuka na rioki batwa tukiagutha tuna mutongeria omwe yo ntu uri kuo maoka maore ukethani ndekyo ntu obwikethere uru nontu kintu gakethwa kena thina mwithu ni yimbi muno ko muntu kukuma ikwetha kona thina nontu jaba baratha bakaba kumetutu batete mukinyo nontu kaila ne kamwe ko ubu kya kutha bwana muntu mutongeria omwe ya ndeke karomero ebura bareana utetera enera nene arithi batimia kuringa thimu nontu gutena network so mando ya maingi network no thina Rwanda ru amwe nabo ng'ombe ici igicoka ciekirwo rori-inĩ iracoka niona nontu bamwe inyano cio jwari ku kuri ng'ombe ing'anona ciombere gukua nontu bwa kinyangwa ningi ciirori mutegeri umwende wa Meru TV katwerekere nende ruterera rungi rwa imenti nara urawari MCA wa wadi ya Kiago no Richard Mwangi Kalulu mwankanende ethiritwe amami cibitari nyuma ya wegote mwani mukuru umwe terece githongo yani nyuma ya mukuru uko mwithira agituma ndogo ya wendo na mwekuru wawe mwandiki wetu Mwenda Nchamba na ndeto nkroki uria wari MCA wa Kiago kire thirikari nthurure wije kene ja Richard Mwangi Kalulu nombete kwithira kiona uria mutang'ang'onere ngari ne Mwangi na ni nyuma ya kira gikwirikana niwe kwithirwa nje muntu na kanyoni muntu ne ate muthenya jwe goro Kalulu mbere kwithirwa gikemba bia itha na aria rombere kwithira kiringwa ibanga na kwithira kiamukira mbura gweka thetina nyanje na kwithira kimatuko cibitari ya Nkubu na aretete na mbere kunenkerwo tungata bogi mabo mwiri iruka kaungu uni ndauga uni tikaraga aja nditangu gimututa beiga ndokere rukiri ndubira ngugine ndana mangugine ngita bara tukuri nabo batiembega ndethera nabo tuku ibarere barebi kwatuka batiumba ngugi uni nchokere nkija ndeja gwakwa na bera mbite ngaite ngugi na ndinja wega tutita uni mbejire gwakwa nkija ndethera mirango ningi murango jwa ndeji na jwa ndere uni ndingaringire tekuringaringa laiwo turambitika ndacoka kairi ndaringaringa tripu ingi mwakuru no kirire jamba ati akirugura mwari kwega kuthokendi gisene kaya mwari-ini au ndategera gitegera ndona muntu matuki umarite witeta kurugura mwari ura umaraju uni ingereria kumatukana nande konengi nginya mwari-ini ju ngekinyo twabasabanira mwari-ini na wakiumara na ndeni tusabasabanira mwari-ini ndamuria na takuthege nyombe kwa bwingite mbetire mwekuru ndamuria na tabu kuthithagia ambirio mbere kani orejire no ramwira eja mwithira rungi mwari-ini akumwithira rungi mwari-ini amwira nkwenda uni gankwenda nditheri iyambo muri na rukari amwira netire ngugine na ara karaka amwira uni gankwenda nditheri mwekuru arega amugwata mutindikirite mwari-ini ri mwekuru gumpayo amugwata mutindikirite bwa nyomba aningi bakuruka nyomba aningi ibanjiririe ngugi yao nyuma iyandiki bandata kwethera baikinyetie janikenda bakomba kwethera bakiona Kalulu ontubone bombete kwethera bugitunga iga ni nyuma ya family ya Kalulu irero mbere kwethera kirega kwaraniria na ndiki bantato na kinya kwethera bakirigirwa gutonya cibitari je kwethera bakeraniria na Kalulu twajethera ndungi mwari-ini umurangone ankumarite ngokai nyomba ankumarite akwija mberire na ejira mburia ina kangwari amura kangwate ku netire ngugine na arai aretaga amburia mete umitheti ari akendia kamuna mete umitheti ari ntirigwa kwendia kwawe umitheti eja kwandai mundajo ira komera kya thangu manya akendia ndejo mona akagitatia akampenderie kwanda amuna na ndimi nunga bonene ukagitatia ukamwa kwirera akendia kana akendia akambuya atoka akambuya nyateke umuno ndarugora jojo aindi kurugora jojo wa mutagwe tamutangira nare
wana munagirwa maruru na mbererio muringa ngamo ndio ni unande amutemera kibanga amutama kibanga kugoro wa amutama kibanga kugoro wa na umira nyunjure ndere ageretie kumatuka ya karandea au karandea no mayana ndantu ibainge ile jira kuona indie kuendelea anto beja anto bakoba antura ya beja banja beja bagana ndio mankati kiri mtu sibitali wa mwira ta kwenda veneleo tuntekora wa mwicha sibitali ani nge tukaumira tukakinya ganjire ne kwena mamorikino karibu kwao au tunitia twakaroto thiuruka bakiuga no baithie uju abatinya wa gutenderwa akoria kirondo u mutano na akoria ko bakara bakiaragia mtetu nyingi na bakauga ni mbati gwita ukwewe kurubo bokareo bageta guntegera bakamenya thango geu nitikete kana titikete kwamona bubejire kuorwa batitumire ntona tuticoka banja twatitanga moroto twetire baba moroto batwira itute mojo tweta mojo na ndio twanikiro nyamwire baroga tutakanya kile sibitari na itugwete ndatanda thithirithime na kila kitu nambi ni muntu kariuga karuru ari anto achake nyuma ya kwethera kiringwa ibanga bibi na ari gukwirikana nombete kwethera gitemo ibanga kathumba nyuma ya kwetherwa gikemba into bia itha ngiripotera Meru TV kuma Nkobo Mbita Mwenda Nchamba Mutageri mwende wa Meru TV nikankwenda gukwira gukwira nikaba kuria kiloito giaku kira ucionerete kana kira withiririte uri we wengwa ngorokia kuria nyama ya itha kana ya kuromba tena ukiri no nkwire kinyango ya kuromba itumba kwendera ikitha kithunu gatwerekere nende na aranterecia Meru County rira atongeria mwanya bagikundikira kithera gikigitiria ugoti county na but bachiumeretie na kuga nende ni bakona kumarira bambiririe gutumira gikundikia MYS ni kire kuthurania ugoti nende ni betherete bakiona mantu jaugirite na araba kuga betherete bakiuthurania nkoroki ya mainda jaile ya mbesha ira bathuranakia au kaberene akiareria untugo manager wa gikundi kino bwana Ntoiti naugite bakaithira bageta na mbere na mibango eu ya gutigira MYS ne kuthurania mbesha no ntuba gukuria county oriu akagita kaunwe manager wa ICT Eric Munene naugite ibambirite mibango inge ya gutuma gutigira omuntu wende na kwithira akire ya ugoti na ugoti bubu kethira bugetumirwa na njira ira yagirite na rakuwa mubango jo gwetwa njambo jo gatigira mantu jo ndeja gikinyanira mwandiki wetu Frank Munene na gututariria Champions of the week. Congratulations. Nigikaro giatongera bara bethero bakiuthurania ugoti county ya Meru atongera bara bethero bagitirimana mithenya yonthe ya Jumaine nikenda bakomba kuthura bagitegera witibo ambera bamantu jeje ugoti atongera batongera tune general manager no John Twiti Rombeta kuthura kiapa mababa biegwa nonto bango kinjagera bombeta kuthura bagite kuthurania ugoti batongeretwo ni mobisa bara bothurana yogoti taunine na Meru na baburi na bangi kumagishiko bunge keno dimenti bara bombeta kuthura bakiuga ombani bobo bunda bombeta kuthura bokiuma kumana kiro tongera bo bara bara bodire tabore kimbonde we kuthurana yogoti bombeta kuthura bageka dan John Twiti general manager ne kiramo ugita ni motongero dire to akiba tongere kire witibongo ki edire tore mustare na jambra ja kubonere witibongo ki Doris Karimi revenue enforcement officer Meru Town as kuringana na utukinyite naro ya achieved target 4.6 nuntu bwa support ira tonete kuma ke officers beto the directors the enforcement the general manager na support nene nuntu ketha to ikuntu tekinya uturi no tutetheria mono kingu gichietu ira tugwita cha dakika koromone tutha twina most of the time
thaa 11:30 baraba kinyari test betha 11:30 nombo mwithira no thaa 10 na kila muno tomba gutumige tumite twitana mbere go fomunyo ta kaunti onde muno to attribute progress yete kana gukira guku na kwa twina utongeria bo bwero kwa bond na muno managing director wetura wita Mr. NTETO no mbite kuijana utongeria bo bwero utongeria ba mutongeria utongeria imbere atumantu bakomba go fombwega yonto otega ora ko karina ora kwari kwina mwanya na leo twaliona ikothorana ya mbecha kono bwe kumenya imbie thithika ukora ko twathika bo bweru General Manager NTETO akiaria ombeta kothora gikathira muno to brona ta kumana kiren governor Kiraitu Murungi na thirikari yawe no nkurukia rugete ne bakomba kothora bakiothorania mbecha mainda jere nkurukia ora bothorana ya mbere kuma bakomba kothora bakitumira ndaka na riba MOS kana Meru Youth Service dakirugete kuma bakweja ne bagombera kothora bakibatora njira gwika target erombeta kothora gitathira kinyamo bisha jange jakanjo jaguchokera ngukine ukumba kothora bakiothorania mbeca nyingi nkurukia ora bothorana ya tene na every Tuesday tucemanagia boja nikenda tukariria performance yao to ni baikuba increase the performance ni baikuba na metie na reason imbio so ntukenarua timu ibo konaja ne Meru Town kaba increase the revenue performance uma target yao ya 4 million bakinyia 4.4 million inya na magiri magana jana and they have performed well kana ibadili tingo genjega na itubeja kiegwa o timu iji ni mwe para mbere kiegwa na imbeche cia thirikari iji akareta kinja ngugine thirikari but tukureta vijana bibi bagereria kuthambia rukoro runde na tomba kuthwana yetu capacity na kinyari tingo beto tha iji bai motivated bate kwenda tuchoka ndera kairi bakwenda tuthwana yembeje chionda we are moving on well na director ICT no Eric Munene ombete kuthura kiugani beteta nambra kurikiria mibango kureta mupango jungi jumweru jo kuthurana ya mbeca jurajo kumenyekana ta jambo mubango jurombete kuthura kiugantu pakomba kuthura bakigita mbeca na njira mbuthu patone to ofisa kana batete to ofisi tora kumba kuthura gitariria thirikari Meru County Government ni jitena system mwenjeru ekuria mari ya county nontu system ira ratumairo thaiji itari na njira iringe cia kurea ugoti na thirikari yo karande guru yona ikubwirite kwithwa kwina njira ira antu bonde bakomba kurea ugoti ona na kunde bakethwa bari county ni kiambiria kambuge system ije ina njira nyingi cia kurea ora ndauga one kwina M-Pesa kwina paybill kwina kandi cia bank ya ATM card kwina visa card kwina nya web no re through ki website na system ni kauthia mantu customer agethwa akiumba kwirira wengwa mari ya county na te lazima eyo bisine eu ni advantage emwe na ne tumite kinya tureta system ije na tuikuolelia tuona kwina marinya maingi muno ya kutambecha thirikari design ikerete system ne reduce kinya igitara kurea na itara ku print othe ya permits tweta na mbere tukithiragia system egwa agichokia kiuria kethira kurengu gichigomba kuthura igitaurwa ombeta kuthura kiuga mubango juju ona kinya thajo tigwitia antu babaingi o tukote muntu kwamba kuthura gitanguge yawe no ntumo bisaja kwamba kuthura jakende kana kirenguge mwanya hari officers batumba kwaga ngugi nontu bando obisi chiro operation na kinya ki revenue ikaliwa tukenda antu bakwe enforce no officers beto una ndito teaga ngugi and then kinya revenue streams iri tomba ukinyirika twena antu abaingiri bakomba kwita bakiuma na ome kwa enforce revenue uti mtu kaga ngugi kinyomo na mubango yu process ne ekwambiria already itothiretie mantu ya kubangania obisine ku set up twikirite fees and charges ke system twikirite finance bill ke system itobangite revenue system streams chionde ke system itorambiri ginya kuonia aritingwe ora system ingatumika na kwambiria Jumatano kiumia giki
tukethwa twi omenare antu babariaga ngari babapaka ngari street-ini bambirie kuonwa ura bakarea parking. Ni mupango jura jwerekeri kuthajukia ngugi kuma muthenya jwa Aramisi kiumia twitite. Mupango jura juna njira mbuthu wa kugita mbesha utishwita muntu akanjuka na weta ofisine. Mushamano juju kwithira jwitita na mbere kirobishi ya kugitithio goti ntere cha makutano kuma tauni nene ya Meru. Nkiripotera Meru TV mbeta Frank Munene. Mutagerio mwende wa Meru TV au ni otumba kwithira tugikinyia muthia ndeto cietu ugoro bweru arekire Meru TV ugoro mbeta alisinyaga ngiuchokira nkato cia mwanya no ntubo kwatana ni mitambo ne eu kumarira twambanirie mwankanende ni kagita karang kwenda gukwira utiwe bwega na utiwe nenya ya mwathani Murungu na ngai othera rugwata gukutharima tugatrimana ringi muthenya jwa rojo ntuku ya Jumatano kuri thaa 7 cia muthenya kiri Meru TV muthenya no nkwire ararokiri ni ororokerete na ararokuthira ni orithera rukiunirwa gia na utukubo bwega na mwathani Murungu agukarie mbeta alisinyaga.